pripasim o tim mjesecima, izložim se, ne znam, nekom preznojavanju ili razbutam se i onda imaš 15 dana kašiš, onda opet i tako dalje. Dakle, neko od vas može isto tako ima već neku kroničnu bolest, neku upalu. Nije uvijek uzrok ovaj, ali može biti upravo. Dakle, nekakvim neracionalnim upotrebljavanjem određenih sredstava ili samo trenutnim rješavanjem problema nastaju dugoročni problemi. U vezi s ovim što sam rekao, malo prije sam spomenuo moguću pojavu, ali nije u vezi s ovim, nego ću samo ovako reći da mi stvaramo, odnosno čovječanstvo, nalazi rješenja za mnoge trenutne probleme. Nakon se može dokazati da rješenje jednog problema može otvoriti dva nova. Kad se radi o uzročnicima bolesti, o ovakvim virusima bakterija, onda zasigurno se pojavljuju i novi izazivači bolesti. Mutacijama ili hrvatskom, recimo oblika nekog mikroorganizma koji je izazivao bolest životinja, prelaskom na čovjeku. Neki da sam došao podatak koji bi malo ovako zakapastile, da se zadnjih godina godišnje pojavljuju 1 do 2 nove zarazne bolesti